S Centrom odličnosti Greener želimo v Sloveniji vzpostaviti sodelovanje med 6 pomembnimi partnerji, ki so razpršeni po celi Sloveniji na področju dediščinske znanosti, in sicer na način, da podpiramo trajnostne cilje razvoja. To pomeni, da želimo dediščino preučevati, razviti nove postopke za njeno ohranjanje, pa tudi nove postopke za njeno prikazovanje, recimo digitalnih vsebin povezanih z dediščino. To pomeni, da je potrebno v Sloveniji razviti nove kapacitete, nove laboratorije, žive laboratorije, ker pač dediščino živijo lokalne skupnosti in posamezniki, tako da želimo tudi z njimi sodelovati, recimo na področju občanske znanosti. Z tem projektom smo uspešno prešli skozi prvo fazo ocenjevanja in se nadejamo uspeha v drugi fazi ocenjevanja. Smo pa zelo optimistični, ker gre za edini tak projekt na področju widening držav, to pomeni na področju srednje in vzhodne Evrope, kar pomeni, da je Evropska skupnost prepoznala neko obstoječo odličnost na področju teh raziskav v Sloveniji in želi podpreti tako izjemno intenzivno interdisciplinarne raziskave, kot jih bo podpiral naš Center odličnosti. The National Research Council of Italy is participating to the project of the Center of Excellence Greener with his main institute that is devoted to cultural heritage, that is the Institute of Heritage Science that I am leading, but also other institutes that are bringing more competencies to the fact of having heritage in the center of the Green Deal. So we are creating a co-creation process to bring research in the field of cultural heritage in favor to the twin transition. The Institute for Sustainable Heritage of University College London, which is the main institution for heritage science in the UK, is really excited to collaborate with Slovenia in creating the future of heritage science here. Slovenia has the perfect conditions for it, a very active and agile research community, combined with a great love and appreciation for heritage. And these two things create a very fertile ground for the future of heritage science in the country.